Hakanege yukirish Bakhuid tongi duai nagabinda Polinak su pala klatno ni duai nagabinda Renik Ramzij kadega Sngi ka jongi mintaga Sngi duai nagabinda Taïew kelamare badega Sngi ka jongi mintaga Sngi pa ujisun karku kardo yakinege jingtumu baro Kohimen ko para tong yes ngau yau jisu hakanega step nginang van rai ke jing tumu shime jongi hau jisu pigi bashimenta haka online ai ba ka bor jisu nang seizo halo jombe ive paive halur ki bapangi bashitam baro nginang yai bateng bentuai naga binta ka mega bible convention hau banai october ba ka long ka ba seizo ngiduai ru naga binta ka inner healing retreat hau banai banwan San Henry Hunyu Tarik, but Conjuru Bible Convention. I baga board Jisu nam pau haki eki baro kaba ngi perlong nagabintaka buram jungu Jisu. Ha kerteng upa barukon badumen siyem Bakhuid. Amen. Kajinga e jungu trai jungu Jisu Christ, but kajingi jungu blay. Lemba kajinga selok jungu men siyem Bakhuid. Kindon reng ka but pi baro. Rengka bat biru. Kohimen ko pera mindaga Sngi kabalangka kin mau burom iaka jingyap mater jongu ya anis baptis pat nginang ngikin mau balay ulayap namar ulayang nagabindaga jing shisha ula pinsawa yaka sur jongu balay shaki briu bam tre ban kala ka bamut ba im haka pop ujisu kran hangi man ka kelip mat ban kala ka bamut ban ina yaka jinglong jonga pop ka jing suniu Kadbangi shiminda haganega mas Bakhuid gidangkin mau syai kadar yaki jing talor jangi yaki pop papin bit yangi man ki par papin sausi yangi kapapin tingit yaka jing long koi jangi nginang karpad lembaka jing asylum jangu yanis baptis ban light lut nagi pop jangi ban yang scam naga bindaga jing shisha naga bindaga jing koi sausi yaki pop baro kiba ngidle haka jingim jangi pauji sunyarap yangi balong kiba koi Jisu baik map yangi side kud yangi nabar ki pop ki bangilale yarap yangi balongi Bakhuid nga pla hau blay badon bor badon bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klep da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw janga namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid Kabayaiso hakati soti yaki angel bat kiri koi bari phi ko himen ko para bendowai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor bar unis ne yangi badendala map ki pop jongi unyalam yangi shaka jingi mbam jeka amen try can rat ko blay is ne yani try can rat Isne yani Cristo mako Cristo rap kono penim jongi penim yani Trai ken rat ko ble isne yani Trai
ken rat ko bleis ne yangi Cristo ma ko Cristo rap kono penim jangi penim yangi to nginia duwai ibu ya kejing temu jangi baro kejing temu shimet jangi jing temu jangi ingasem jangi jing temu jangi ba pangi ba shitam ki tiapang haki hospital jing temu jangi himen ki para ki kon jangi ki barake ki sngi ka ki ba lady ki exam bat ki kam ba per ai bau jisu unang karku unang kindi buram yangi duai na benda baraki ministry jangar tree center duai na benda father lijo bela one joint mai bai nang yo jing karku ka jing khoi jing khiamet bat men siam Koblai me ubela mon ba u ya anis unong pin baptist Bakhuid unlong unong prat lindi ya ukun jame haga jingka ya u bat haga jingyap jangu to ai ba kumba ula kalalang umatir janga jing shisha bat ka hok ngiru nginyale tenge ben imsngi ha kabayada ya ke jingi kai jame da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba im bat sansha renkat bat me haga jingelang kawai jang men siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kecingklen ng kitab Jeremia kanong baiway kakot kanyaw ter bakat kanday. Yatu haki yaparo kata kapangla hukum yapi. Haki to kisgi kaktin utray kalakren hanga kaong. Mapi topan po lakasengkay. Kilait paryatu haki yaparo. Kata kapangla hukum yapi watsya penting haki. Yo nga penting kala yapi hakmat joki. Pat hakme nga penlong ya pi mentakeski kanong pa palaker kenro uri chit nar parka kenro renong persya ya kari baro kawe persya ikisim ka juda kirang pa jongka kilengdo jongka parki pa jongkari kin sayang persya ya pi henrekin om job ya pi napa ngadon bat pi uong utrai pan pelat ya pi kaktin jong utrai San jou verwegen en wat jouw spaat staat kon drijven. Jouw spaat staat kon drijven. Ngan pin benaba roshisi, yagi kampen imjong me. Ame ku trainga wan retgen wat pen leran yaga. Ahok jong me pelan yaga shashkor yaga. Tolong ma bimau siam baskan kakut baklan jonga.
Utrai undon ring card but P. Kajing pulene ka gospel Bakhuid katkum o Marcos. Ha kataga por u heret ulapa bad kem ia u Ioannis borlete ia u habendi nakadaw ka Herodias katengah jungu Philip u para jungu namar ula shongkurim yaka nabau Ioannis ula ong ha u heret kamlong kabas Songain ya pi bapin ya song bad katengah upara jungpi. Kumda ke Herodias kalasni iap ya bad kalakwa ban penyap ya Henry kam iyo dong namarba heret ulating ya Ioannis naba ulatip ba ulong ubahog badu Bakhuid bad ula yada ya Haba ulas ngap ya ulas ngolengkum jingmod Hadu kata-kata lakataru ulas ngobha ban sngap ya Kakabu kalawan hakasngi ka heret haba ula khawai ya kirangba kahima ya kirangba sipai bad ya kibakraw batri ka Galilea. Namar haba kakun ka Herodias kalawan rung bad kalashat kalapin ngobha ya heret bad ya ginong songbam lang. Kumda usim ula ong hak kata kakena pan nangakat kabapi kwa badngan ai yaka hapi bad ulas mairu haka kat kabapi pan nanga ngan ai hapi bad shiteng kahima jonga kalami shabar bad kalakli yala kakmi ngan pan ayu bad kala jubab yaka kli yu Ioannis Baptist temar kumtahi kalarung bad kala Lait-ïa lang Sya usim barkala dawa ka ong ngakwa bapin ai hanga kumne ya ka kli Ioannis Baptist hakapliang te usim ula babe hadu kata Henry nakadaw ke jingsmai jungu bar kita ginong songbam jungu umsim lakwa ban kela ya lakaktin hakam bad markumta hi usim ula kot ya uway usipai nakakinhun pahara bad ula ai ka hukum ban wandra ya ka kli Ioannis ula led bad ula krai kli ya habindi bad ula wandra ya ka kli hakapliang bad ula ai ya ka hakata kena pad kala ai ya ka halaka kami endagi sindran Ioannis kalios ngo sapangkane kelayawan shim ya kamed jungu bad kila tep ya ka haljin tep ka gospel jongu trai Jingaraya make Chris. Ko himen ko para bayir hau trai Jesus Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi ken mau jingiap jongu Ioannis nong pin Baptist kani kalangasngi Ioannis Baptist ula pediang ya ka jingiap mater namar ka jinge jongu nakabenta ka jingi du ble jongu nakabenta ka jing slur jongu ban yang nakabenta ka jing shisha ban kren ya ka jing shisha
But minta kasngi kadba ngi ken mau burom yau Yanis Baptist. Don bun ki jaka ki ringet ki Kristen ki reke khamba ya kane kasngi jingya mater jong Yanis Baptist. But kumbang etip haga balang haga liturgy ngi reke arsin ya kasngi jong Yanis Baptist. Kasngi ka jongu but kasngi yap jongu. Kapeni syai kadar hadu katno ke jingim jongu Yanis Baptist kalong kabakardor haka balang haka jingim jongi ki Kristen namar ulong unong karat lenti yau Jisu. Ula penkara ya ke lenti na ka bendau Jisu. Ulong ubaya tulupa syapanga jingwan jongu Jisu. Badula penkara ya ki beryu ban kelaka bamu. Te ki Kristen setelah ka perte ki leriu bele hakasngi yap jongu Yanis Baptist. Don ki basha jingit minta kasngi. Haka bakiar na ka jimbam meat bat ki dokka bat ki perleng na dong shadam. Don ki basha jingit kalem bam eye. Donru ki orthodox tradition ki Kristen ki ba orthodox ki kim tre ban pendon kam kano ka tari minta kasngi namar namar de lemba kawait lam tari la peniap yau kai krai kli yau Yanis Baptist. Donru ki orthodox tradition kim tre ban bam ya ka jimbam ha ka pliang minta kasngi namar de ha ka pliang u Herod ula ai ya ka kli jongu Yanis Baptist shaka Salome. Donru ki bam tre ban bam kino ke jimbam ba pelun kum apel ne pan kiba don ka dur peleng ban kan mau ya ka kli jongu Yanis Baptist. Kane baro kalonga dustur kiba riu bale kaba ki Kristen kile ban burom ya ka jingiap ba burom ya Yanis Baptist. Ba don kiba duai kan mau da ka jing sosi ya ka jingiap namar Yanis Baptist ulong uba karau, ulong uba jahan badu Jisu, uba yid yau Jisu, bad ulong ruba kanjungu Jisu, bad namar kene ki daw baro, ki buru ki don ke jingit palat yau Yanis Baptist. Bad ula im ya ka jingim baduk, ula im ya ka jingim rinium lada ngilaban ong, namar ula long uba perking haka bam gedi, ulong uba perking ru haka rukam ula yahit, ya ka rukam ba ula pong jain kumbangi yusno na ka gospel siapa nga jingim jongu ula pong ya ka jain sni ud bad ula bam tang ki jimbam baria ban im ula bam ya ka ngap bad ula bam ya ki puit kane kade ke rukam ba ula im ya ka jingim namar ula yaid lemba ka jingsha shitam ban pen kere na ka bendau Jisu ban pen bana sya pangu Jisu bad ban yang scam na ka benda ka jingshisha bad ngius ngo na ka jimpule hadu katno u Herod ula ting ya wad hadin ka jingya bad namar bale ka jingya te plem jongu kalatut katasin ba yus ngo ya ka kerteng jong Yanis Baptist namar yalade shimet ula im hakapop ula kelim, ula syongsang, bad katanga jongu para jongu. Bad kane baro ka pelong iawu ban sausi, kane baro kala pelong iawu ban ting ya ka ba uim. Henry ke jing ting bad ke jing sausi, kam shimla pelong iawu ban kala ka bamut. Uyai beteng ban im ha ka pop. Bad ke jing shisha ka ba Yanis Baptist ula kren klam shimla yarap iau Herod light no usmutenang ban snap iau katasin Yanis Baptist ukren ia ke jing shisha ukren ia ke tino belai ukren ia pensawa ia ke sur jong ka beneng Henry kata ke baro ka ba ula snap klam yarap ia ke jingim men siem jong bun sin ha ke jingim Kristen don buon ki brio saudong jongi kis nga buon ki baro kitip ro ka tinu blai kitip ka ke jing shisha wad hadin ba kitip ya ka jing shisha ki jid ban im ya ka jingim bamkoi
Don bun ki buriu ki tip ke rukam baki im kam ya de dur bad ka sur janga bane. But kakatinu bele ka pensawa man ka por ha ka jingim jangi. Bakindup ke la ka bamod. Kindup in bed ya ka jingim jangi. Ya ki inga sem jangi. Ya ka rukam baki im. Henry ki jid ban im ha ka pop. Don bun ki buriu saudang jangi. Kim patiao eye. Halor ka jingim jangi. Kinong pop, ki ay bateng ben imhaka pop. Ki baklim, ki ay bateng ben imhaka pop klim. Ki babuay tanglang, ki ay bateng ben yay imhaka jing buay tanglang. Ki briu kitu, ki ay bateng ben tu. Kinong lute, ki ay bateng ben lute ye kiway. Ki briu ki keren ben ye kiway, ki ay bateng ben keren ben ye kiway. Ki pinkalang ding hapo jangi, dakum kini ki jing sunyo baro. Kalam kano ke jingkala haga jingem jangki. Hakum ki kuni ki beriu uyanis baptis wan. Ke sur jongo belai kawan, sur jongo Jisu kawan, sur jongo gospel kawan. But kayai sa pensawa haka donud haka mensiam jangi. Peit ke rukam bapi kamya de dur bat ke jingkwa jongo Jisu. Kamya de dur bat ke mon jongo belai. Kela ka bamod. Henry ki buriu, ki baid ya ka jing sngoba janga perte, ka jing auria janga perte, namar ki kam sautan nad ben im ha ka jing brai janga perte, ki kintai dia Jisu, ki kintai dia ka gospel, but ki kam sautan nad ben pin berngia ya lade. Bun sin ya ka jing pin berngia janga ne ka juk, but ka jing pin sngoba janga ne ka juk. Neka jingkwa ban wadia ka rompong jonga neka juk. Kapelong bon gi brio ban ino ya ujisu. Ne kintait ya ujisu. Kintait ya ka jing shisha. But pinban ki kalalong nom pinya brio. Baro shing shisem. Kala sniu. Kala poisha ka jing jat namar. Kim shim la treban kalaka bamot. Yanis Baptist uwan shangiru. Mindaru haga jingim jangi. Man ka por ngi puson yau. Ngi deben sautu. Kadan ka ere ka e haga jingim jangiru. Bangi deben kalaka bamod. Ngi deben ino. Lese uyanis Baptist one haga jinga sem jumpy. Lemba ki father. Lemba ki sister. Lemba ki nungyelam. Lemba ki catechist. Lemba ki remba balang. Remba ki buri ki ba yid yau Jisu. Remba ki buri ki ba kindiu yau Jisu. Lese lembagi ki mi kipa, lembagi himen kipara, lembagi nongi kai jongi. Uyanis Baptist uwan shangi, daka bara ya ke kubur jonga beneng, daka bara ya ke kubur jongo Jisu. Henry ngi part ngi lekum no, ngi pinne donut, wad hadin bangi tip, kaya ke jing shisha. Wad hadin bangi sautu, omlong shu yanga, ban im kumne. Ngi yai beteng, ban im haga pop. Ngi penslem shi penslem kadu kadwai kata ke jim penslem jangi ke jim buteng jangi kapelong yangi nom penyap brio nom penyap oble nom penyap ya ka sur jang oble ha ka jingem jangi kane kalong ga jimma kabadon ha ka jingem jangi brio bampatiao ha lor ka jingi do bale ko himmen ko para ngi don hapo jangi Herod. Ngidon hapo jongi Salomi. Ngidon hapo jongi Herodias. But ngidon hapo jongi ru kasur jongo balai. Jinglong jongo balai. Jinglong jongi Yanis Baptist. Hadukat no. Ngishim kia. Nengi penslem kanang. Ban kalalong nom penyabriu. Ujisu kot uveringi. Mindakas ngi. Lemba kaneh ka jingsha shitong jongi Yanis Baptist. Ban penkirki. Ban man pai sha ujisu. Ben penim ege jingem jangi. Kenapa? Ngini ada dur badu Jisu. Om desu ka dur jangka perte. Jisu bayi karku kardo yangi. Pen suleh yangi. Pen gantang yangi. Bangin dup la ban kongu yame. Bangin dup la ban shashkor yame. Kam dame hakani ka sngi. Kabangi kin mau. Shapanga jingi ap mater jong Yanis Baptist. Nagabindaga jing shisha. Yarap yangiru. Ben yang skem. Nagabindaga jing shisha. Daka bayi ino ka pop. Kaba mangi im man ka kelip ma janga jingim jangi.
Enyaro ya utrai Jesu Christ. Tongin yang tongin plai ke jingi. Ngangit au blai upa badan bor baro unang dau ke bening bad ke kendo bad hau Jesu Christ ukun marwe jongu utrai jongu ya ubela musim Bakhuid ya ubela kana ka Maria Teisoti ya ubela shalebin popon Dios Pilatus la sanar pna ya ula ya la teb ya ula kya shaki bayap hagas ngiga balai la mi pan gi bayap ula kyo shabani ushang shakamon blai upa badan bor baro nang da unwan pan ben bishari ki bayim bat ki bayap ngangit au men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinya sila kiri koi haga jimap iki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam chikut amen. Lai spa ndripunriu. Lai spa ndripunriu. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi kan long ka ba priang hun ha ublai upa badan bor baro Tro trai yang jingkinya di jompi. naga benda ka jiro ka bor ba teng ju ka jimen to yang i ba ya ka balang ba ku jumu karo ka wai lemba kini ki jing tarwa ki bangi tarwa hame ko trai to ai bangin penbait ya ge lindi jame kumbala hikai yau ya anis nong pen baptis Bakhuid ubade ka sur ka ba perta hari kenja uba da ka jing slur ba krau ulashon muhor ya ka jingi kai jongu da ka ba uple ya la kasnam dau Chris utrai jangim utrai undon rengkat bat pim to kendiu ya la ki donut tongin aingu ya utrai ublei jangim dashisha kalonga bashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesu Christ uba hau nonglam ktin jangu yanis baptis Bakhuid ni ero ya kaburam bakarau jame namarba mela penkantang ya u nakabenda kaburam kabakarpang hapadeng jangkito kibelaka nakikintei kajingka ya u kalawanra kajingkamen kabakarau but what ha kapo jangka kami ula kenji daka jingkamen ha kajingwan kajingpenim ya kibrio tang ma umarwe nagi nungya tulepa baro balak daw ya ukon lambrot jangka jingsius pa but ban penkantang yaki kibatuin ula pen baptis ya unong seng jangka baptis mahi bad ula donbok ben yo ay u kasaki kabakan saitam da kaba ple ya la kas jangka snam bad namar kata lembat ki bor jangka beneng ni mane yame kalam sange hangne hasla perte Pashi junam ni pertajam syakaburam jame. Jome.
ko himmen ko pera haka jing riu bale nginangai ti ke jing tumu jongi sachasin ba umen siam Bakhuid un wan hiar halo jongi halor ki bapang ki bashita halor ki nampa bakin kala ka bamun pi ki bashimenda haying online ai ba ke jing duwai jombi kalang ka bazizo lemba ka jing wan hiar jong men siam Bakhuid halo jompi ivei pa ivei bangin duwai bangin yo ke jinga e ban yang saki naga binda ukris dashisha melong Bakhuid kotrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom namar kata ngi karpadia me topen Bakhuid pen kentang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa yo men sim jame kum go jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pdiang yaga jing shashitam ula shim ya upu badang ka baingu yame ula kdia yavu badula angai halage sendran u ong to shim batobam na kane pi baro na mar kane kalonga mechanga yakaba enaiti naga benda jumpi haka ju ke rekomenda la bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim batodina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai badbam chikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jimmap ikipop tale yakane ban kan mau yangam kosnam bakardor jango Chris ta pen Bakhuid yangi pen Bakhuid yaga men siam hadem pen Bakhuid pen kia yaki bapang ki bashitam baro yada yangi nau bamen naki kalam ka jingmaya jongka jinget Katasin bangi bangi upu bangi di magane kakuri ngipendra kajing yap jong me kotra tadadu menwa namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingya ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu jang ka jingim ba dia ka kuri jang ka jimpenim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki ba bit ban ya ka ma jamme ba ban chakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi ki ba yo benda ka met ba ka snamu Chris ngi long ke ba la penyatli khave da men siam Bakhuid Token mau kutrai ke balang jume ke bala priang hasatla ke perthai Barto penjanai ka jingin rengat bat uleo ukpa Bakhuid jongi Wilbert Marvin ubishop jongi pat baro kilingdo bat kerunium Token mamul rami yakin ki para shinrang bat kinthei ki bala yotiada ke bakarman yak jingme pat Badia baro ki bala kladno ha jing snei jongme top diang yaki shaga jing shai kakmar jongme Toy snei angi baro ngi kerpadia me Baranggar bar kamaria teisu de Bakhuid kakme jongoble ku Joseph Bakhuid kurim jongka ki apostol Bakhuid u Francis di Sales Bakhuid u Yohanes Bakhuid bar baro kuri Bakhuid ke bala pin sngo bhaya me pateng la pateng gendep long ke babit bani bentalem ha jingim bam cukut bar bangini yaro bar pindon borom ya me dau kun jongme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu Kalong hame uble upa badan bor Haka jingelang kawe jungumen sim Bakhuid Baro kaburam bat ka jingyaro Junom la junom
ko himmen ko para to ngin duwai nagabinda bar ke jing tumu jangi ngi duwai nagabinda kiramba jangama wait parish ke ben stang retreat la shai naga holy redeemer niwa center moklam ngi duwai nagabinda bar ke bapangi beshitam ngi duwai nagabinda bar ke program ke badangwan hakama jangi ke mega bible convention ha ubenai October but ka bible convention ha katlai tarik ubenai banwan but ka inner healing retreat san hinriyo hinyu tarik jogni ubenai banwan kopa jangim ubaha bening kalonga Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kindo kumbaha bening toai ngiminda ga jimbam jangi kabahala kasni badamap ngi gerengkang jangi kumbangi rungi map yegabeles niu yangi badwa delam yangi shaga jimban shoy and rate of light yangi naga basiniu top light yangi ngi karpat ko try naga jinx siniu baro haga jinx born jamme to ai jinx suk jinx sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jinx nei jamme ngi light baro bo naga pop bangin yo jing ada naga jing chen jar baro kabangi dangap kemelindi aga jingkermen Bakhuid but ka jingwan pa jungnong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume kalong hima ka jume ka bong bardo junom Kotrai Jesus Christ meyu bela on haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe tigi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame pada ha ka jing spon jame to ai haka ka jingsuk but ka jingetli khawe khatkum ga mon jame mame uba im pada basensha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon barabo rengka but pim Rengka bar piru dap da ka jinge do Kristo ngin yaingu markalia Hakami ukun lambro janga ble. Hakami bakit naga pop janga perte. Sukito ke bala kot shaka jing kawai janga ukun lambrot. Henry shunga ktin bagmin sim janga kan sakya. Kamet malasnam janga Chris kan rin shak jing.
Jesu. Ngis ngongo yame ngir ya ro yame ngi mane yame nagabenda ka jingwan jame hapo ka donur ka men siam jangi lemba ka communion Bakhuid communion men si karku kardo yangi agani ka sngi bangi ken mau ya yanis baptis nampin baptis bala shayap nagabenda ka buram jame nagabenda ka jingir jame Jesu bait karku kardo yangi baro pensle yangi baro ai boring Jesu ai ka jingir jame nang seiso hapo jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus, 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 been guiding it, Jesus, been guiding it, Jesus. Taïew ke bapangi bashetambara ke badon hapadeng jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Rohimen ko para. Agajing riubale ni duwai nagabenta kajing snem jungu Jubilee ikarpad bang ni ojim ben jampura hagabashim menda ka kami sune menda ka Sngi koppa ubaha bening ai bagajing eight damelai hangi haukun jamme Jesus Christ uhimmen jangi bala katelij ding janga jingi spoon kan klang hagi dodu jangi daw men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya kajing karmen bala kerku nagabinda ka jingwan jaga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala dur yangi shakinong lur lingka bam ju shangtai ban bet ye gisambai jonga gospel to ai ba ki tu gisambai kin pin kala dur na shapo ya ga jait pen riu badia ka perthe mariang baro ka we ha ka jing melenti batikana ya ka baning batimai ba ka perthe batimai haba enda ya ki bo jongo bamen lavengno kaburam jame kan teng shine juno to ai baga jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ga jingang nud ya ki tiar jingan show happening ai baga ta ga ju ka jinga e kan pen saprian ya ga jingkamen pa jing suk jungunong sius pa jangi satala ka parte shame ko blay jangi bala karku junam kan long kaburam pat ga jinga ro junam amen kopa jangim baha bening kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kum baha bening kwai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi padama pi kring khang jangi kum bangi rungi ma pi ka bele sniu yangi padwa delam yangi shaka jimban shoy and right the light yangi na ka basniu amen kublai ko maria ka jinga he utrai don bet la kar kuye pan apte kinde bala karkuyo sopo jong pao Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jong oblay tuay nagabinda jong iginompo minda da kapor ka jingyap jongi amen kaburam haupa da kun badmen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum juminda para po jinom da jinom amen to nginia duwai to ai ko trai bamangi ki bareke buram yaga Sngi kha shabening jongu yanis baptist Bakhuid ngin buram yaga ta ka ba ki kado kinigi sakrament ki bangilayo pediang but ngin kemen shushu na marka jing tre kam jongi hapo jongi daw Chris utrai jongim amen utrai undon reng khat bapim lengkap berbiru play button board baron karko yapi uppa baru khon baru men suim Bakhuid amen ya leisuk ban pen bana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi Yesu ya Lai spa katsa Dos